Sithanda ukulibingelela sihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi. Sibonga uNkulunkulu ovumileyo ukubana sihlangane sitatitsha njalo ngokwelizwi lakhe. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami enlazo namhlanje ubana labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani izihlobo. Mina ke igama lami ngumfundisi uVictor Z Ncube. Salibonani bathandekayo. Mina engikhuluma lani nguMrs Siboneni Mhlanga. Linjani izihlobo? Igama nginguSikhathele Ncube. Sizawugcimeza nxa sikhuleka siqasa lesi sifundo. Baba Ingcwele osekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona lokuzofunda sona lesi sifundo. Sinxusa ubukhona bakho ngesipho sikaMoya Engcwele. Usikhumutshele ofisa ufana sikuzwe. Uzosinika lamandla futhi ukuthi ngasisuka lapha siye kuphila. Ukuze silungele umbuso wakho zamasinyane. NgoJesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga isihlobo ezithandekayo. Ekuqaleni uhlupho olwaba khona ngolusifa kwakungazwisisi uthando lukaNkulunkulu. Wasola ukuthi uNkulunkulu umbuso wakhe ngocuku kalathando. So umbuzo wahlala ukhona umbuzo wothando lukaNkulunkulu. Impikiswano le ebesikiyo sixoxa ngayo kukhoda yonke le kumaviki ali-13 ibingempikisano sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Namhlanje sihlobo ezithandekayo sifuna ukuthi siyigqibe indaba le. Kayipheli injalo, kakucini silokho sisilwa sixabana siphakathi kwempikiswano. Uthando lukaNkulunkulu luyanqoba. Namhlanje isihloko sethu sithi ukunqoba kothando lukaNkulunkulu. Uthando sihlobo ezithandekayo lungumanqoba. Siza kubala indinyana yokwaziwa ngekhanda nguSambulo 21 ivesi ngo3 lo4. Sacela sibalele mhlobo wami. Ifunda kanje. Ngezwe ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi, khathesi ikhaya likaNkulunkulu lisebantwini, uzahlala labo. Bazakuba ngabantu bakhe, njalo uNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo abe nguNkulunkulu wabo. Verse 4. Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayi kuba khona futhi ukufa, loba ukulila, loba ukukhala, loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule. Siyabonga. Mfundisi Ncube Mandlo. Sihlobo zami, nxa kule verse engithandayo engiyakho na yona le. Ayambusisa le verse. Kuyini esikutholayo kuyona le verse sikhangelane lempikiswano le isisiyaphethe? Nginanzelela isimanga esihlokweni la. Right. Ukunqoba kothando likaNkulunkulu. Ungaphuma lento eziningi. All right. Kuso isihloko. Uthando lona lodwa luyimkhakha eminingi. Uthando lukaMama emntwaneni, uthando lukababa kumama. Uthando lo lesikhuluma ngalo lugabha lonke uthando ongalukhuluma. Kunjani? Kulokuthanda ulutho, uthanda izinto nje ezithile ezibunjiweyo. Lolu thando esikhuluma ngalo luthando lukaNkulunkulu kokudaliweyo. Ungakhangela sikhuluma ngoNkulunkulu ongusimakade, uNkulunkulu ongelinganiswe. uNkulunkulu nxa ukhuluma ngesimilo sikaNkulunkulu, ukhuluma ngayo uNkulunkulu. Kulokho kuyileyo lapha bekufanele kungathandeki. Bekufanele vele aphefumule ukujabalala. But sibona lapho uNkulunkulu ethanda lokho bekungathandi. Ungakhangela kukho konke uNkulunkulu akudalayo konke. Ubusukhangela lokho okungumuntu kumbe ngitsho njalo. Kuthi ukuthi bekulula ukuthi akhangele eminye imihlaba engawanga. Kodwa uyeza athande lokho aze afike esigabeni sokuthi engusimakade uze uthi awusimakade le birthday. Can you imagine? Awucabangisisi uNkulunkulu ole birthday, uNkulunkulu ole death day, olosuku lokufa, olosuku lokuzalwa ukuthi akhethe ukuthi
abe lesiqalo abe lesiphetho ngenxa yalokho kunjani akuthanda. So uthando lolu luyamangalisa. So yikho nxa ngikhangela isihloko sodwa ngiyamangala bese ngibona ivesi le isiveza isimanga esikhulu ukuthi ongusimakade ukhetha ukuhlala iphakade la lokho kulesiqalo lesiphetho, lokho kulesiqalo lesiphetho abe sekunika impilo engunaphakade ade kungelakho. So nxa sikhangela lesi sifundo ngicabanga ukuthi sizaphuma lokunanzelela ukuthi uNkulunkulu uluthando kangakanani. Nxa nginanzelela lolu thando lwaphakade luyisimanga. Luyisimanga khona lapho umfundisi naye ekhuluma ngifikela umkhumbulo ukuthi omunye umuntu sengabuza ethi manje nga uNkulunkulu eluthando ukuhlupheka konke lokhu ke sidlula kikho. Bese ngithola futhi impendulo ukuthi hayi uNkulunkulu usendleleni kayikhohlwanga indaba yokuhlupheka kwabantu bakhe abadalile njalo ebathanda. Indaba akhathazeka ngayo njalo azakuyilungisisa njengoba sisizwa nje indinyana kwazwa ekhanda isithi ukuthi uzawuzisula izinyembezi asuse ubuhlungu sibuye futhi sihlale la sibe ngabantu bakhe. Uthando lumangaliso yomfundisi lolo. Yes. Ongikutholayo lapha ukungezela kulokho okuthintwa ngabafowethu ukuthi uSambulo 21 usinika ukupheleliswa kwenjongo kaNkulunkulu ngomuntu. uNkulunkulu vele edala umuntu wayejonga ukuthi umuntu aphile phakathi. Umuntu wehlelwa isono kodwa kwakungasonjongo kaNkulunkulu. So sibona uNkulunkulu ekupheleni kwempikiswano le enqoba ekubiseleni icebo lakhe esporweni. Siyabonga ubeka kahle Mhlobo. So ikota lezihlobo ezithandekayo sigqiba impikiswano leyiphela kwesulwa izinyembezi. Ukufa okusihlukumeze kangaka sokuqedelane lakho isitha sokucina esiyakunqotshwa yikufa. Sihlobo ezithandekayo indaba isethandweni lethwe ngumfundisi uthando lukaNkulunkulu oluhleli ingunaphakade yonke. Sizalinxusa njalo babukeli abalaleli ukuthi sikhangele ibhuku lethu uGreat Controversy, sikhangele uchapter ngo39 usiya ku42 ngokwesifundo salona leli viki. Yikho siyakuthola khona impendulo zonke zokubana indaba yona leyi vele iphetha ngayiphi indlela. Sesikhangela indaba yethemba. Uyazi babathi bona ungalahlekelwa yikho konke mandlo kodwa ungalahlekelwa lithemba. Lobu uyagula woba lethemba. uSambulo ngo22 ivesi ngu11 lo 12 uthini Mhlobo? Sambulo 22 ivesi ngu11 lo 12 ithi owenza okubi kaqhubeke esenza okubi, oxhwalileyo kaqhubeke ngokuxhwala, olungileyo kaqhubeke esenza okulungileyo, njalo ongcwele kaqhubeke engcwele. Verse 12 khangelani ngiyeza masinyane, umvuzo wami ukimi, njalo umuntu wonke ngizamupha mayelana lalokho akwenzileyo. Amen. Khangele lo Daniel ngo12 ivesi ngu1 lo 2 umpikitshe esifuna ukucomba la esikulethelwayo umfundisi wami yindaba yokuhlupheka okungazake nye kube khona okungayiba khona ongasibalela Mhlobo lapha. Uvesi 1 lo 2 kaDaniel 12 uthi ngaleso sikhathi uMikhayeli umbusi omkhulu olinda abantu bakini uzavela. Kuza kuba khona isikhathi sokuhlukumezeka okungazange kube khona kulokhu kwadabuka izizwe ukuze kube yiso leso sikhathi. Kodwa kuleso sikhathi abantu bakini bonke labo abalamabizo azafunyanwa elotshiwe encwadini bazahlengwa. Verse 2 izixuku lezixuku zabaleleyo othulini lomhlabathi bazavuka. Abantu baye ekuphileni okungapheliyo, abanye baye ehlazweni lokunengeka okungapheliyo. Nansi indaba. Kuyini esikuvezelwayo ukuthi akuyakwenzakala uJesu angakabuyi? Singakuchaza ngalama verse yes. Engikutholayo ukuthi kuza kuba khona isikhathi ezinzima. Right. Ukuhlupheka ungaphezulu. Bese ngijatshuliswa ukuthi labo abazabe bemkhethile uJesu isikhathi sekhona. Kuthiwa khona abazahlengwa abayi kuba sebunzimeni lowo. Bese ngithola ithemba elikhulu. La nxa sidlula phakathi kobunzima, ubunzima buyachiyana. Omunye nomunye lobunzima bakadlula kibo. Kodwa nxa ithemba lisekhona
okuze kwavezwa umlingiswa lo Simphiweyo oyimbongi incwadi eziveza isifundo Alfred Tennyson ukuthi khona ithemba sonke isikhathi liyavuselela linyenyezela lithi khona kuza kuba kuhle. Sithi mhlawumbe ngumnyaka othwasayo ithemba liyakuthi uthi hayi kuza kuba kuhle. Ikanti ke vele sithenjisiwe ukuthi phambilini vele kuhle. Lapho siyakhona kuhle. So ke ngithola ukuthi khona leli themba akumelanga sivume njengoba wathinta lapha na-Elder ukuthi nxa ungabona ulahlekelwa lithemba usulahlekelwe yikho konke. Mfundisi wami ngike ngabukela inguqu. Ngake ngadlala futhi inguqu. Umdlalo wenguqu kungathiwa yi-live match. Akula muntu okwazi ukuthi kuzaphutsha kuminjani. Kodwa ungahamba uyebukela ebizwa kuthiwa i-delayed match okuyikuthi yake yadlalwa. Kuyaziwa ukuthi leli qembu 3 leli qembu 0. Wena nxa kuleli qembu elika 3 leli ngazi abuye njani lo odlala okumangalisayo nangu wayithela avela ngijaya lufa ngoba ngiyakwazi ukuthi iphela nge-3-0 kunjani. So ithembe esilalo lapha ukuthi siyakwazi ukuthi la nxa sizadlula phakathi kokuhlupheka laba abalotshiweyo ogwalweni laba abalotshwe ogwalweni laba yi-3. Laba abangalotshwanga ogwalweni laba yi-0. So uSathane la lequla lakhe la ngaze sihlukuluzeke njani. Thina sidinga ukuthi amagama ethu alotshwe ogwalweni. Mfisa sinanzelela into ezimbili la. Lapha ogwalweni kulezinto ezimbili ezizakhutshwa. It's either kukhutshwe igama lakho ogwalweni kumbe kukhutshwe izono zakho ogwalweni. Ungafunda umsebenzi ngo-3 verse lika-19 umqathanise lo Sambulo ngo-3 iverse lika-5. So iBhayibheli liphendukane ezonweni zenu ukuze izono zazenze njani zisuswe. Angithi ngapha ithi yena bonke abaphikelele kwabazoba sekupheleni amagama angizi ukuwasusa ngapha. Hayi izihlobo labalaleli isikhathi sokuhlupheka sibili siliqiniso sizahlupheka sizakuhlukuluzeka kodwa bonke omagama abo alotshiwe ogwalweni ngale ivele uverse ngelika-1 the uMikhayeli igama leli lithi Mikhayeli likalisebenzisi nje mahlayana uJesu ligama lisebenzisa ukunqoba. Uhlangana lalo kanengi leli igwalo uyakhumbula kuba isidumbu sikaMose Mikhayeli wema wanqoba. Uyakhumbula uDaniel ekhuleka laphana 21 days uMikhayeli wanjani wema. So ke silethemba ngalesi sikhathi sokuhlupheka ngoba nxa sibekezela sikuye uKristu Jesu 3-0. Ngicela ukungezelela la ukuthi ithi lapha uJesu kuyafika isikhathi sokuthi aphume endaweni yokuncengela abantu kuthi ukuthi ukwahlulela kuza kuma. Yikho phela lapha atshoyo kuthiwa ilizwi leli esilifunde kuSambulo 22:11 elithi olensila kahlale lensila olungile ahlale lungile. Lilizwi elizakhulunywa uJesu eseqedile umsebenzi wokumela abantu emthethwandaba. So uthi ngemva kwaleso sikhathi okuyalandela isikhathi esikuDaniel 12 isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona. Ungafunda uSambulo 16 uthi kuyathelwa inhlupho eziyisikhombisa. Yiso leso sikhathi kungela mmeli phakathi komuntu loNkulunkulu. Impi yabikhomandwa nguNkulunkulu kufanele siye phambili ngesibindi. But ihope manje esikhathini esifana lalesi amaKristu azayithathanga uthe lapha abantwana bakaNkulunkulu bazakhululwa. The saints will be delivered. uNkulunkulu uzayikhomanda impi and thina sizahlengwa. Ungayifunda kuhle kuJeremiah 30 ngenye into esiyiphiwe laphana ngomlobi. Ukhulume ngesikhathi lesokuhlupheka esingazange sibe khona ukuthi isikhathi okuthiwa yiJacob's time of trouble. Jacob siyayikhumbula indaba yoGenesis 32 ukuthi walwisana waresla lengilosi waze wanqoba. So uNkulunkulu uthi lelo thuba lizafika
kodwa amaKristu awazuze ithemba ekuthini bazahlengwa. So yilo lo ithemba esilalo loba inhlupho zizaqonga kunjani thina sihlengiwe. Khonapho kwesinye isikhathi singacabanga ukuthi nxa kuthiwa thina sihlengiwe njengoba sisitsho sibo lapha, yebo ngabe ngise-church senza konke inhlelo ze-church, kodwa-ke uJesu uyathinta laphana kuJohane ngo-8:29 ukuthi ongithumileyo ulami ngoba ngihlala ngisenza lokho kanjani akuthandayo kuye. So ngakho-ke nxa singamaKristu lana angayenzi intando kaNkulunkulu, asoze sibe khona kuleli iqula alikhulumayo ukuthi khona lona liza kuhlengwa, liza kuphepha. Ngakho-ke uNkulunkulu asisize kukhona lokho ukuthi khona sinanzelele ekuhambeni kwethu kwensuku ngensuku. Siyabonga, ngiyakuzwa Mandlovu. So abanqobayo kuphela ngabalobudlelwano loJesu. Ngakuthola lokhu kuJohane wakuqala ngo3 verse ngo1 siya ku3. Sike sikhangele la ihubo lika 27 iverse ngo5. Uthembisani, sithembiso bani esisinikezwayo, siqiniseko bani esisinikezwayo esivela kuJesu ngesikhathi sokuhlupheka lesi? Amahubo ngo27 iverse ngo5 ithi phela ngosuku lokuhlupheka uza ngilondoloza emuzini wakhe, uza ngifihla esiphephelweni sethabanekeli lakhe, angimise phezulu esiqongweni sedwala. Yes, siyabonga. Ungabala lo sambulo ngo3 verse 10 to 12 singayibala ngemakhaya leyo sihlobo esithandekayo, kodwa kulezi thembiso esizinikezwayo kuyini esikuthenjiswayo lapha ukuthi ngesikhathi sokuhlupheka kuzabe kumi kanjani? Uzithembisana kulento engifisa siyinanzelele njalo ukuthi yebo uKristu sephumele endlini yokuncengela. Asingakulibali futhi ukuthi uthembisile ukuthi ngilani kunjani kuze kube sekuphelele kwesikhathi. Indaba isiphelile kodwa unjani ulathi. Enye into esiqinisayo ukuthi indlela uyihambile. Yena uJesu unjani uhambile waze waya kufake endaweni yethu. Angithi ungananzelela lokhu kufa uKristu akufileyo thina sisoze sinjani sikufe. Asisoze sikufe. So ke nxa amehlo ethu engahlala ekhangele kuye uJesu umqalisi lo mphelezi wokukholwa kwethu ukuthi la ngesikhathi sokuhlupheka ekela ngicombe ngalendlela ngicabanga ukuthi kulapho ngathi la nxa ngiduchuzwa ngiduchuza sibone kodwa lapho engiyakhona ngiyanjani ngiyakwazi duchuza iqiniso ubuhlungu sizabuzwa ukuhlukupheka sizabuzwa but ithembe silalo ukuthi 3 bani 0. So ke siyanqoba ithemba lethu lisekutheni thina sibekezele sikubani sikuKristu Jesu ikethe bambelelani kulokho elinjani elikufundileyo bambelelani kuleli themba elinguKristu Jesu. So uJesu uza kithi eyisihlangu sethu elihawu lethu ukunqoba sivele sesinqobile ngaye ngoba uhambo lolu esimele yena ngaphambili. Siyabonga mfundisi. Ngithemba indaba elethwayo siyayizwa sihlobo zami esikufithizelayo yikuthi siyanqoba silokho sikhona lapho kundaba yothando lukaJesu, luthando lwakhe olwenza uJesu abe lathi siphakathi kokuhlupheka lokuhlukumezwa uzabe elokho elathi. Nansi enye indaba ithathekisayo into ethithwe ngumfundisi eyokuthi chaya bathi akulandaba ngikhangela isiphetho. Umlobo ubise enye into lapho yokuthi nxa uJesu esithembisa ukuthi bhekani ngelani kuze kube sekupheleni. Mbone ngani yiwo amandla, yihope, yikukukholwa ama-reformers abahamba indlela le phambi kwethu ababelakho. Yikubona babehamba ustake bamba betitshe siye emlilweni. Because umoya kaNkulunkulu oyabe usuphakathi kwethu nge-time of trouble ngoba kuthiwe siyabe sesisiliwe. Last week sifunde ngendaba yokusabe sibeke uphawu okokuthi vele okuza phambi kwethu akusela mandla okusubisela emuva. So we need sidinga ukukholwa. Umlobi lapho uthe kudinga siyabe silokukholwa okuma kungaboni lutho okulenkani umnyama ubambile ukukholwa kusithi lapha kulokukhanya. So yinkambe esiyidingayo ngalesi sikhathi. Siyabonga. Sikhangeleni uJohane ngo14. Indaba eqhathekileyo ezasigcina
sisebunzimeni mfundisi indaba yokuza kukaJesu. Ithemba lokuza kwakhe osokumaca. Angithi be kuyafiwa kuyagulwa ithemba yikuyini bakithi ukuthi uJesu yeza. Ungakhangela uJohane kumbe ngikhangelela uTitus mhlobo wami. uTitus ngu2 ivesi ngu11 to 14. Anti uJohane ngu14 ngelothi inhliziyo zenu mazinganjani? Mazingakhathazeki. Kholwani kubani? Kubaba likhona nakini. Yes. uJesu ukhangela abantu abakhathazekileyo kodwa uthi themba kholwani kuba ukuze lapho mina ngiyalungisela indawo ukuze lapho ngikhona la ndinjani libe khona. Akukhangela uTitus mhlobo wami ngu11 ivesi usiya ku14. Titus 2 verse 11 usiya ku14. Titus 2 verse 11 siya ku14 ithi ngoba umusa kaNkulunkulu oletha insindiso usubonakele ebantwini bonke. Uyasifundisa ukuthi hayi akweyiseni uNkulunkulu lasezinkanukweni zasemhlabeni njalo siphile ngokuzikhuza ngokuqonda empilweni yokulalela uNkulunkulu ngesikhathi samanje. Verse 13 lapho sisalindele ithemba elibusisiweyo ukubonakala ngenkazimulo kukaNkulunkulu wethu ophakemeyo lo ngumsindisi uJesu Kristu. Indaba amavesi la iqakathekile manje ikakhulu sike esikhuthaza esikhathini zobunzima onala. Mina ngithe nqade ngikhangela uJohane ngo14 uvesi 1 usehlalayo. Ngibona uthando lumangalisayo. Ngoba bengikhumbula ukuthi nxa uJesu sithi khona inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ukuthi vele anti wayesekubonile vele phambilini ukuthi kuza kuba khona isikhathi ezinzima. Lokukhathazeka vele asokuselakala. Alright. Liyakwazi ukuthi nxa ngihamba uhambo ngitsheli ukuthi lokho kunanzelele. Kulula kimi. So ke nxa sesifika esikhathini ezinzima ngizwa ngikhudumala ukuthi ngitsheli ukuthi hayi ungakhathazeki. Ngoba konke lokho njani kuyalunga. Oh yes. Yes. Ngibona ithemba elimangalisayo lokuza kukaKristu lokuthi uyasilungisela indawo ukuthi khona sibe la sihlale la njengocebo lakhe vele alibana umhlaba odala. Yebo mfundisi yikothi wena utheni? Uchuza so sibona ngithi be loba ngihlupheka loba kunzima ngithi be ngilethemba lelo kuza kwenkosi. Yes. Singananzelela uJohn 14 lapha. Ungasukela kuJohn 13 balo 14 15 16 17 hambo inanzelela kuhle. Kwakuyibusuku bokugcina. Alright. uJesu labafundi bakhe kusisekuseni isiyabhekana lesiphambano. So kuso sonke isikhathi elabafundi kwakusesiqongweni sempikazi enkulu. And sebekwazi lapho ukuthi uJesu uyabatshela sezakwedlukana labo la. So kulento ayiaddressayo lapha engifuna liyinanzelele. uJesu addressa inhliziyo. Uthi inhliziyo zenu zingakhathazeki. Ungafunda kahle kahle kusiGreek lapho uzananzelela ukuthi ibala leli lithi inhliziyo liqhathaniswa ngesilinganiso esilinganayo lengqondo. Okwaku addresswa kwangasonhliziyo as the heart kodwa kwakuyingqondo lethu. So uJesu uaddressa engine yomuntu khathesi. Ukuthi zwanini la engine le yanti ingayiaddress ikwazi ukuthi inhliziyo ayiyona ayingakhathazeki ayingasabalali ngoba siyesiqongweni la khathesi inhliziyo ingqondo ayingasabalali lapha sokufanele ikwazi ukuthi ngoba ndawonke inhliziyo omunye olobayo nxa ikhuluma ngengqondo uthe nana umuntu ngosuku olulodwa lakho ukuthi athi develop over 50,000 thoughts, new ideas, imkhumbulo emitsha cha 50,000. Okay. So ingaba ngemihle ingaba ngemibi. So khathi sakwenzayo ukuthi nxa lizacabanga cabangani positively. So inhliziyo zenu zingakhathazeki kholwani kubaba. And ungakhangela indaba yokuza kaJesu lapha kukhulunywa every 25 verses ungabala 1 2 3 25 verses of course. Yes. Akukho chronological akulandelani ngokulandelana kodwa kama verse afika ngaki 25 eyodwa 25 ikhuluma ngokuza kwesibili. Yili themba lele sinjani esilalo ukuza kwabani okaJesu ukuthi la nxa ngingehlukana lani it's temporal ngokwesikhatshana esinjani esifitshane. Siyenze so ukwezinto ethi iphume kuhle. Indaba le ethemba mhlo
asifithizeleni lenye indaba lesithola kuSambulo ngo6 ivesi ngo15 lo17 ukuthi sikhangele ingqondo lezi eziba khona kwababi labalungileyo siqathanise ama-eternity ingunaphakade lezi iziphetho zalaba bantu. Qhubeka mhlobo wami. Okay, kodwa bemfisa ukuqala ngifithizele kuzeni kukaJesu. It's okay. Right. Ngicabanga ukuthi nxa indaba yokuza kaJesu imfundiso le ingasuswa empilweni ethembeni lomKristu kufana lokususilanga oliciche kuSky. Impilo ithemba lethu lichabalala ungayisusa lemfundiso. Ngikhangela indlela ama disciples uJesu enze isithembiso lesesithintwa ngumfundisi ukuthi ngiyalungisa indawo ngiyaphenduka. Babecabanga ukuthi ngesikhathi into yakhona vele yayiba ibagcina beyilangathela beyifuna beyikhangelele. Khangela even ama reformers. Ama reformers kuthiwa ukuza kaJesu ungakhangelo la Favre o Melanchthon babe okokubaqhuba besiya phambili ngesibindi lithemba lokuza kwenkosi yethu uJesu. So ngicabanga ukuthi njengamaKristu yikho kodwa okuhinje khona ukukholwa kwethu. Kungavele kususwe khona into yonkuyachabalala. Kulento engifuna ukuthi siyithinte sikhangele la. uEllen G. White ungafunda iFirst Vision yakhe liyana The Path. Uthi wabona abangcwele betravela indlela besiyezulwini. But engifuna sikulande kakhulu yikuthi uthe hambweni oluqansileyo uJesu wayemile bakhuthaza ukuthi baqhubeke ngohambo. But ngifuna siye la uthi wabona kule light enyaweni eyayibakhanyisela. Endabe seyichaza ukuthi light leyi indaba kuMateyu 25 bheka umyeni uyezi. Yabona ukuthi indaba yokuza kaJesu is key yiyo yodwa vele eyinziki yokukholwa kwethu. So uthi ikukhanya lokho okuthi uJesu yikho kwakuba propeller yikho kuba kwaqhuba beqhubeka ngohambo. So yikho kodwa vele esikuphilelayo siphilela ukuthi uJesu uyeza msinjani yikho kweme khona amathemba ethu. Endiphendula umbuzo laphana. Mrs Mhlanga lethi amandla lapha ekuzeni kaJesu. Kuma verse la amabili alethwa laphana waIsaiah ngo25 lo Revelation uSambulo ngo6. Uthola ukuthi kulenhlangothi ezimbili. Kulabanye abafuna ukuchaya ingquzu nanguyeza. Ukubachaya ingquzu. But kulabanye sibala intaba siwelele isifihle same time isikhathi sisodwa kodwa abanye bathi simfihlele olake into njani ngasikhathi njani so ke kunje umhlaba uphakathi abantu amanye ngamabele abanye ngumfaba yekela kukhulelana lokho but nxa esiza laphana ngizibuza ukuthi angikaze ngicabanga but ngicabanga kathesi ukuthi ake sikwenze kube lo mfanekiso othi nangani uNkulunkulu labantu bakhe namba lababili kulomunye ngalo obukele idrama ngizama ukuvisualize ukuthi akukhangela ukuthi kuyabe kuseza isiphithiphithi esiyabe sila abanye they are so happy nabo bayahlangabeza kumnandi but abanye namba banjani bayabale ngicabanga ukuthi nxa singayicabanga ngaleyo ndlela kwenza ukuthi la uzikhethela ukuthi ucabanga ubaleka oh yes kumbe ucabanga kunjani intokozo emangalisa Mandlo nxa sikhangele indaba elethwa abafowethu lapha indaba yokuza kukaJesu vele kuzabe kulemkhakha emibili yabantu angithi phela akade bemthanda bemlalela ebesikhuluma ngabo abagcina imithetho yakhe lalaba kade bemhlamukela belandela lesisilo yibo laba esibatholayo la nxa kukhulunywa kuSambulo ngo15 verse ngo3 lo4 lo19 verse ngo7 abathi nansi inkosi ekade sinjani bakithi silindele beyihlangabeza inkosi yona leyo bathi bona ungabala ibhuku leli uGreat Controversy page 651 esithe silikhanye bathi munaphakade yonke iscience sabe sitaditsha ngiyokuza kwabantu bakithi kukaJesu uthini ngalokho Mandlo okutholayo ikakhulu nxa sikhangele ukuza kukaJesu nxa sikhala ukuza kukaJesu singakhangela thina njengamaKristu akulanto esithabisa okwedlula ukuthi sizahlala loKristu okusigcina sifunda izwi lakhe sikhuleka sigcina imiyalo yakhe ukuthi sifunde ngelinye ilanga siyehlala laye alright okunye siyathola nzima kangaka ngezinhlupho esilangana lazo
sifuthi khona siyethulwa imithwalo yonke le. Okunye njalo silembuzo eminingi othi ngaze ngibuze khona apha sonke ukuthi lapha ukuhamba njani awulamuntu lempendulo. So sikhangela ukuthi khona siyiphendula yonke leyo mbuzo. Ngakho ke ulokho engigcizelela khona lapho ukuthi khona uSibuwade uthinta ukuthi ungakhipha uza kwaKristu vele thina njengamaKristu sesisemnyameni sakwazi ukuthi siyangaphi. So kumqoka kakhulu ukuza kwaKristu kithi. Kuleli bandla isikilo lele okumqoka ungakhanyela ibizo lakhona liyamemeza liyachumayeza ukuthi uJesu unjani bakithi uyeza yikho esikulindeleyo. Mfundisi, ake sikhangele indaba le yemillennium kusambulo ngo20 siza kuzihlanganisa lindaba lezi imillennium yalaba abaphansi abasele emhlabeni la laba abayasebenyukile anti uthe lapha abanye bayahlangabeza baya celebrate laba abaseleyo laba anti bachabalaliswa inkazimulo yakhe ake sibakhangile siqale ngabo uverse 1 usiya ku3 Sambulo 20 iverse 1 kusiya ku3 ithi ngabona ingilosi isehla phansi isuka ezulwini ilesihluthulelo somgodi ongelamkhawulo iphethe ngesandla sayo iketane elikhulu yabamba umgobho inyoka endala leyana engomubi loba uSathane yambopha okweminyaka eyinkulungwane yamphosela emgodini ongelamkhawulo yakhiya yawuvala silikici ukumvimbela ukuthi angakhohlisi izizwe futhi kuze kuphele iminyaka eyinkulungwane emva kwalokho kumele akhululwe okwesikhatshana. Nansi indaba mhlo kulamakhiye kule chain kulani kanti umgodi lo esikhuluma ngawo sikhuluma ngani kuyini okwenzakalayo kuSathane? Okay. Ngicabanga ukuthi sike sakuthinta ezifundweni ezidlulileyo ukuthi ukuze sizwisise kuhle ibhuku likaSambulo lo Daniel is prophet. Kuyabe kufanele sizwisise ukuthi zisebenzisa kakhulu imfanekiso. So ukuze sizwisise uma sizwisise kuqala ukuthi umfanekiso lo osetshenziswe umelele. So lokhu lakho kungumfanekiso. Khona lokho kwamaketane lomgodo ngelamkhawula ngithi so uSathane kayisikho ukuthi uzabotshwa literally ngeketane umgodo angikwazi ukuthi uyakugejwe ngaphi ugejwe imbalo ngelamkhawula but imfihlakalo kaNkuluNkulu ithi umhlaba lo uJesu nxa efika nxa kuyakhala uphondo kuthiwa kuzaba le earthquake mhlobo eza nikinyiza into yonke le lapha izinto zonke ziyadilika eziku planet Earth. So yikho okumelwe yilumgodi ongelamkhawulo ngoba kungumfuziselo wendawo uSathane confined ungani uvalelwe ngani abangcwele sebenyuke bayezulwini loJesu ababi ukuthintila ukuthi sebebulewe inkazimulo. So nguye osesele emhlabeni odilikileyo ebhodabhoda lezingilosi ukubotshwa kusekuthini kasekho emsebenzini wakhe avele saziwa ngawo okudukisa abantu kala muntu okumdukisa. So yikho lokho bathandekayo okumelwe ukuthi uSathane uzabotshwa aphoselwe emgodini ongelamkhawulo. Kunjalo siyabonga ungengeza lapho nali ngifisa ukuthi sinanzelela ukuthi igama leli elisetshenzisiweyo lapha kuSambulo liligama qathu elisetshenziswe kuGenesis 1 iverse ngelika2 xa kukhulunywa eveza ukudalwa kwezulu lomhlaba uverse ngelika2 laphana eveza ukuthi umhlaba onjani wawungela simo umhlaba onjani wawungela lutho angitsho phela ifirst part eka verse ngelika2 laphana so okuveza ke ukuthi ngalesi sikhathi vele akulanto ephilayo ngaphandle kwakho uSathane ungumdukisi kodwa okudukisa kakunjani amandla lawo nxa kulamandla uSathane lawo ngakudukisa nokuqamba amanga lakho konke ngakuba uyise wamaphoke uyise wani kungani usufelwe awusela lutho amandla akho
for 1000 years. Alright. mina ngicabanga khona lapho futhi ukuthi njengoba sitsho umfundisi lapho ukuthi ungumduhisi okwakhe konke ube sikubona emhlabeni kuvela kuyo uSathane. Ngicabanga ukuthi khona siyaphathiseke ukuthi nxa uSathane ezaphelelwa ngalendlela engasela cebo ngicabanga ukuthi khona abenza okubi abakunanzelela ukuthi isiphetho sankhona asisihle ngoba induna yakhona izofika lapho ezabonja khona ezaphela. Ngakho ke asikhethe nokuhle ozawusinika impilo engunapheliyo impilo lentokozo njengoba debalisa umfundisi ukuthi kuzaba lentokozo emangalisayo. So konke lokhu manje okwenzakala ku 1000 years lapha emhlabeni angithi phela ake nisizwe abaprofeti ukuthi bathini nge 1000 years le ukuthi kuyini kuyakusenzakala kuona lo mhlaba. uJeremiah ngu4 iverse ngu23 kusiya ku26, lo Jeremiah ngu25 iverse ngu33, lo Isaiah ngu24 iverse ngu1 3 lo 5. Singakhanyela leso. Jeremiah 4 verse 23 ithi ngakhangela umhlaba wawungela simo njalo ungela lutho lasemazulwini ukukhanya kwawo kwakungasekho. Ngakhangela ezintabeni zazinyikinyeka lamaqaqa wonke ayezunguzeka. Ngakhangela kwakungela bantu izinyoni zonke zasezisukile emkhathini. Ngakhangela ilizwe elithelayo laseliyinkangala amadolobho alo wonke ayesengamanxiwa phambi kukaJehova phambi kolaka lwakhe olwesabekayo. Ungakhangela uJeremiah ngu25 iverse ngu33 uletha uyawucomba la lapha kusangcwatshwana la okwe covid kungcono lokho ngithi be right uthini lapha ngaleso sikhathi labo ababulewe nguJehova bazakuba sezindaweni zonke kusikela komunye kusiya komunye umkhawulo womhlaba kabayi kukhalelwa loba babuthwe kumbe bangcwatshwe kodwa bazakuba njengezibi emhlabathini. Ngithi Isaiah la ukhuluma indaba efanayo bathina abaprofeti sikuchaze bathi kuyabe kunjani ku 1000 years umhlaba uyabulesimo bani mhlo. So ke ngifisa ukuthi sinanzelele lapha ukuthi siphuma lempumela yesono. Impumela yesono and in this 1000 years lezi sikhuluma ukuthi yena uSathane konke lokhu uyakubona. Liyakunanzelela abantu sebengamalongwe sebeyizibi kabangcwatshwanga kabathangani. Liyakunanzelela abangcwele kabakho la mfisa khona lokho sikunanzelela abangcwele kabanjani ekuzeni kaKristu Jesu engicabanga ukuthi ikho sakufunda kusigaba esilandelayo angitsho ekuzeni kwakhe bonke abangcwele abafileyo. Alright. Angitsho khala icilonga abangcwele banjani baphuma emathuneni benyuka baya ngaphi ezulwini kunye labangcwele abaphilayo baya ngaphi so ngalesi sikhathi kakusela lutho oluphilayo kungaba ngolungcwele kungaba ngolunjani olubi emhlabeni. Abangcwele sebenjani sebesezulwini laba babi sebela uSathane usebhekane lemisebenzi kabani yakhe so ke engakabhekani lesihogo lapha angitsho usebhekane le reality ukuthi nanku sibili engangikwenza nanku. Ngicabanga ukuthi nxa engaba lethuba lokucabanga ukuthi uJesu ungapi anti phela kulesikhathi lapha athi ngikona ngizakunika ngikhonza ngizakunika konke lokho. Ngicabanga nxa engafika esigabeni sokucabanga ukuthi ayethu yakunika uJesu kuyini nxa konke sekuyini sekuyilolu hlobo. Hey madoda ake nisisukeni lapha emhlabeni siye okwenzakala ezulwini. Mina lawo anti nasabe sikambile thi lawo wembukele ngikhangelela ukuthi sabe sisonke lapho asikhangela uverse 4 siya ku6 ukuthi kuyini esabe sikwenza ku 1000 years uSathane lapha ngalethu nasenza. Okay, Sambulo 20 verse 4. Yes. Ithi ngabona izihlalo zobukhosi okwakuhlezi kuzo labo ababephiwa amandla okwahlulela. Ngabona imphefumulo yalabo ababequnywe amakhanda ngenxa yokufakazela kwabo uJesu la ngenxa yelizwi likaNkulunkulu. Babengasikhonzanga isilo loba isifanekiso saso njalo bengabekwanga uphawu lwaso emabunzini abo loba ezandleni zabo. Bavuka njalo baphila njalo babusa loKristu iminyaka eyinkulungwane.
verse 5 iningi labafileyo kalivukanga kwaze kwaphela iminyaka eyinkulungwane lokhu yikuvuka ekufeni kwakuqala verse 6 babusisiwe njalo bangcwele labo abahlanganyela ekuvukeni ekufeni kwakuqala ukufa kwesibili akulamandla phezu kwabo kodwa baza kuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu njalo bazabusa laye okweminyaka eyinkulungwane. Hey Mandlo ukuthi wazabe senzani ezulwini okweminyaka eyinkulungwane kuyini okwenzakalayo njalo kungani kuqhakathekile khona lokho kusinceda ngani? Engikutholayo ukuthi abangcwele abasindisiweyo bazangena ekuthonisiseni umhlaba. Mina ngithola ukuthi uqhakathekile ngoba ngiyacabanga sibili ukuthi nxa engibathandayo engifisa ubana ngihlale lawo nginaphakade xa bengaswelakala ezulwini ngingayitholanga ingcazelo ngingangenanga lokhu kuthonisisa mhlawumbe ingxenye angazi njalo ngokucabanga kwami ngithi ngeke kube mnandi ngakho ke isigaba lesi siqhakathekile okumangalisayo. Alright. Isaba sithini isikhiwo iclosure le angithi be ukuthi kube lethuba lokubuza amajaha la enkayathi imibuzo eminyaka ikuphendulwa khona angithi be sibuze lapha ukuthi yini indaba ubani izibanyana engekho you know kuyasiza indokho ukuthi singene kikho. Yes. Ngicabanga ukuthi ukhona umunye umuntu wakwakhuluma la magama athi yena kulezimanga ezintathu ezizakwenzakala ezulwini. Kunjani? Isimanga sokuqala ukuthi wena ukhona. Mlaleli wena uzawukhona. Lezo isimanga sokuqala. Ungene nje. Sengikhona. Kathi kasokululu kanti mfike njani? Isimanga sokuqala. Isimanga sesibili isimanga sokubona abantu obucabanga ukuthi ezulwini abasoze babe khona. Benjani? Bekhona. Isimanga sesithathu ngesokubona ngesokudinga obucabanga ukuthi uzawuba khona. Umfumane enganjani engekho. Asicabangeni sinanzelele. Isono sangena kanye. Njalo uhlupho lwesono kufanele luphele njani kanye. Isono singaphindi sibe njani sibe khona. So ngalesi sikhathi la kufanele ngoba uNkulunkulu ukhandela ukuthi kuye wonke osindisweyo lolahliweyo icebo losindiso liphume libe clear ukuthi kuhle ukwahlulela kwakho Nkosi. Nangubani nansi picture yakhe uzelwe waphila amathuba wawaphiwa nanka usindiso leli thuba waliphiwa kodwa walidlalisa lwana ubumbona wena ngalolu hlobo kodwa nansi enye impilo yakhe yangasese uthini iphume ibe segcekeni ngoba laye futhi siza kubona phambili esifundweni kuzaba lesikhathi laye azava umuntu hayi khonoko obekusahlulelwa ngabangcwele kuliqiniso ngenza lokhu la nxa umhlaba unganjani ungakubona. So nginanzelela into ezintathu. Oqala uNkulunkulu veza ngokusegcekeni dandalazi uthando lwakhe olungelinganiswe. Okwesibili uNkulunkulu uveza isifiso sakhe sokusindisa uluntu. Okwesithathu yikumela umlayo wakhe lesimilo sakhe. Siyabonga. Isike siqedise la uverse ngo7 usiya ku9. Kuyini okwenzakalayo ngemva kweminyaka eyinkulungwane? Verse 7 iminyaka eyinkulungwane isidlule uSathane uza kukhululwa entolongweni yakhe aphume okuyakhohlisa izizwe emagumbini amane omhlaba. uGogi loMagogi ukuba abaqoqele impi ngobuningi bangangenhlabathi ekhunjini lolwandle. Badabula phakathi komhlaba bahonqolozela isihonqo sabantu bakaNkulunkulu idolobho alithandayo kodwa kwehla umlilo uvela ezulwini wabaqothula. Mhlobo akucomba impicture kwenzakalani la phume kahle sokwenzakala siyegqiba indaba yona le. Okay siyabonga la okuphumayo ukuthi ngemva kwalokhu okuthintwe ngabazalwane lapho ukuthi ukwahlulela
ya sithi review kuzabe kuvulwa izingwalo sisuthiseka vele nyabo umfundisi uthinta ipoint ukuthi uNkulunkulu into yonke kumele icace mfo ngoba mhlawumbe bekungathi sesikuyi10 lapha ngicabanga hayi bathi umlimi engcela phana zange beyafe lo mhlanga nxa umhlanga yabe uyakuze ngikutsho so umlimi ufuna indaba yokwahlulela ngeyokuvindicate isimilo sikaNkulunkulu zonke izizwe labantu bonke basuthise ukuthi for sure into yonke ife and oqotho ngoNkulunkulu so osokusenzakala lapha ukuthi ngemva kweminyaka eyinkulungwane lokho kwahlulela kokukhangela izingwalo sokwedlule uthi wabonakala lapho uSathane ekhululwa entolongweni right so ithi umuzi ongcwele uza kwehla uvele ezulwini labangcwele lo nkulunkulu ababi kulapha bazavuswa khona bangavuswa kuthiwa uSathane yikho ukukhululwa kukaSathane entolongweni ukuthi seqala futhi ibusiness yokudukisa ngoba ubebotshiwe engelamuntu okumdukisa so abayikhohlisa ethi yimi engilivusileyo kasihlaseleni umuzi ongcwele so uthi kwabonakala uSathane ezama ukuhonqolozela umuzi kaNkulunkulu kodwa kwehla umlilo wababhubhisa bangabi khona yeah siyabonga kulento engiyabona la nxa ubuchasisa Mrs Mhlanga kufika lokhu kimi ukuthi liyananzelela ukuthi yiso phose sodwa isikhathi kumbali yoluntu emhlabeni lapho bonke abantu abake baba khona kusukela kuAdam ukudala kuze kufike kusane lokugcina kuzalwa abazaphila ngasikhathi sinye kunjani abafileyo bonke bavukile abasiyade abavele ezulwini nabo bonke bayaphila umdala usemile ukutshengisa final uhambo lokugcina nanti lolu luhambo lwani lokugcina mina ngihlutshwa ke mdala Maforo ukuthi mina ngiyabe nginga kunjani ngoba ngicabanga ukuthi yisifundo yebo kodwa yireality kuliqiniso sinje sibane kulenhlangothi ezimbili esiyawela kizo ngawela kulolu hlangothi kumbe wele kuluphi kulolu hlangothi so mina ngicabanga ukuthi i1000 years leyi asiweleni kuhlangothi lukaMdala ukuthi vele sikhuluma nge1000 years indaba ayikho le ilamhlanje ngoba isinqumo kufanele ngisenze nini khathesi mina khonapha ngithathekiswa indaba yefairness ukuthi uNkulunkulu ufair na ukuthi into umfundisi khonapha ukuthi kuzavusa wonke umuntu ngitsho labadliwa izilwane labasolwandle ukuthi khona bazakuvuka kubonakala wonke umuntu uthi indaba yankhona yena singunde ngunde lezi ncwadi ziyavulwa akukho lokho ukuthi izinto zamase sizakela ukuthi sikhambe njani ungakwazi koNkulunkulu kule fairness okuveza uthando lumangalisayo okunye futhi engikutholileyo ukuthi khona abafileyo kuthiwa khona bazaqhubeka lokho benjalo befile kuze kuphele iminyaka ezinkulungwane bese uqondisa ke iphutha elinye likhona kathesi emhlabeni esiphila kiwo imfundiso engayisiyo ukuthi abafileyo balamandla ukuthi bancedise abaphilayo ngokunye ngithola ukungezelela kulokho okuthiwa nguMandlovu ukuthi leli lumlilo owehluvele ezulwini after 1000 years iligeke phela ngoba kule mfundiso ezibhodabhodayo lapha ezingekho eplizwini ezithi umuntu nxa ekade emubi engafa uyegeheni hayi igehe liphambi wethu it's in the future so yiso ke lesi sikhathi segehe aba yiso isabelo iwumvuzo walabo abangamthandanga uNkulunkulu alright ayibesifuna enye into eqhakatheke singayichiyi kule point ikakhulu kule mfundiso ephumayo ilahleke yikuthi umuntu uyatsha iphakade lokho esitsha hayi isiphetho yikutsha lokho ngoba phela nxa uyikuthi umuntu uyatsha iphakade laphakade kuthi ukuthi uNkulunkulu kufanele ke sisole uthando lwakhe so uthando lwakhe lusekutheni olungileyo uzayiphila impilo ngunaphakade kodwa lo omubi uzathola isijeziso sakhe alright siyabonga sihlobo esithandekayo ngithemba kuyacaca kuyaphuma ebesifuna ukuthi siye kikho vele izinhlangothi lezi ezimbili esiyakugcina ngazo
ukungena kuparadise usindiswe ingunaphakade impilo engunaphakade lokuchabalala lokho ongunaphakade. Ungakhangela uKorinte wesibili ngo5 ivesi ngo10 uyasilethela umfanekiso omuhle walokho kuyabe kusenzakala. Ungasibalela mhlobo? Ithi ngoba sonke kumele sime phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze lo lalo amukele okumfaneleyo okwezinto azenzayo esemzimbeni la ngabe ezinhle loba ezimbi. Lo sambulo ngo20 ivesi ngo9. Ivesi ngo9 ithi badabula phakathi komhlaba bahonqolozela izihonqo zabantu bakaNkulunkulu idolobho alithandayo kodwa kwehla umlilo uvela ezulwini wabaqothula. Right, nasi siphetho sendaba ukusuka wayithinta ukuthi umlilo lo awuyikubhebha ingunaphakade. Sifuna ukuthi sihlanganise sonke siza kufika sihlobo esithandekayo sibe ku judgment bar sithi kwahlulelwe abantu bavuziswe njengokwenza kwawo. Ngifuna ulethe lindaba nxa sikhuluma ngengunaphakade ezimbili ezahlukeneyo lezi ukuthi wena lami namhlanje simele sikhethe nini namhlanje sikhethe ukuhamba lale ingwenyama yakwaJuda kumbe sikhetha lo ozakutsha. Nanku umlilo osokuthiwe uzawuza uqothula. Ukwayiletha mhlobo indaba ukubana basebe gombolezele umuzi sebewufuna umuzi walinga ukugcina angithi phela nguSathane bethi bayawuhlasela. Ungabala ibhuku lona yade silitsho Great Controversy uthi kuza kuba le video la panoramic view lokho besikwenza for 1000 years bayaba lethuba labo thina siphakathi komuzi lapha bese bebona amadolo onke aguqe kugoqela lo Sathane bathi kwahlulela kwakho kunjani makithi kulungile. Asiphetheni sigoqe kahle lindaba esingayo yokuma sivindicate isimilo sikaNkuluNkulu esothando lukaNkuluNkulu. Uthini lapha mfundisi ngama eternity la amabili ingunaphakade lezi ezimbili kuyini okutholileyo? Okokuqala iphuma lokuthi impikazi siyayibona lapha eqale khona kufanele iphele kulempi phakathi kokuhle okubi angithi nxa sikhangela le impi zombili lezi zinto lezi zilesiphetho sazo angithi. Now isiphetho lesi esokuqala lesi singafisa ukuya kiso lesi okuvezwe ukuthi inkokhelo yesono yini ikufa. Ukufa okukhulunywayo lapha isikho kufa ukuthi siye kungcwabe emathuneni ngale kodwa ikubhubha lokho angitsho. So ke kulalokho okuzachiya abantu laba lo Sathane iphakade singaphindi sibakhumbule isimanga ngale eternity esifisayo ukuthi bonke ababi nxa umsebenzi wonke usuphelile usebenzi wosindiso sufike emaphethelweni kasiza ukubakhumbula bonke ababi okwabo bazachabalala baphele bangaphindi babe khona bona. Lathi ngapha asiza kunjani ukuba lembali yokuba njani yokubakhumbula. Nanku engikucabangayo ngale eternity esikhuluma ngayo ngapha iphakade le akungitshele nxa sisiye enkonzweni sihamba sisiyakhonza sivuma izolo ngiyangizwa yini kodwa ngicabanga iphakade lokukhonza kungela kuvuma izolo sisithi lifanele ihundle la akucabangi ngikhuluma akucabangi impilo yona leyana uphila impilo engcwele impilo yokulunga impilo engunaphakade. Mina ngicabanga ukuthi balaleli mina lo muzi ngiyafisa ukuyakiyo angazi kini bangani bafuna ngathi sonke siyafisa. Mina mfundisi okumangalisa kakhulu ukuthi memory text yethu ithebheka umuzi kaNkuluNkulu usebantwini ba. So yiso lesi sikhathi ungayifunda kuhle ukuphetha kwayo ku Great Controversy ithi isigodlo sekaNkuluNkulu sizahlala ku planet Earth kunjani. Yikho uMaforuke wathinta ukuthi iscience
yokusindiswa kaplanet Earth. Yes yabe ukuthi uNkulunkulu siphambi kukaNkulunkulu iphakade yonke kuyitestimony yokuthi uplanet Earth uhlengwe ngegazi. Kuthiwa siyathi sibhoda so kulondoda eyodwa yabilamanxeba. Singayibona kuphela sizakhothama sithi lifanele so ngekhangela isicoco uNkulunkulu asifaka kuplanet Earth oke wangathandeki ukuveke kuhle kuqaliseni waba ngenye into uNkulunkulu babuya bazosephula and uNkulunkulu a shift throne ayifake la ahlale lo muntu iphakathi hayi lami mfisa ukuba khona lami mfisa ukuba khona. Omunye bese yobuza mhlawumbe bathi pho usathane ngaso uzayiphinda into yakhe uMalakhaya ngifuwo lapha uchasisile ukuthi khona uzayitshisa nje lempande logatsha ukuthi uthi vele akusoze lehlumela futhi lobubi. Mina lami ngiyafisa ukuthi khona lokho uNkulunkulu ayivele ethe sidala ekufisa ngathi njengoluntu ukuthi lami ngibe ingxenye yakhona. Ngiyafisa kangaka angazi lani izihlobo zami ezithandekayo. Sihlobo thina ngapha siyalinxusa sesenzile izinqumo zokuthi lathi siyafisa ukuthi impikiswano le nxa iphela iphutsha sisindisiwe esiza egoqa wona lo mhlaba lezenzakalo zakona lo mhlaba ukuthi lathi sibe ingxenye yawona lo muzi. Engakutsho kini isihlobo zami ukuthi konke kwenziwe kanti ulahlwa njani ulahleka njani. Asizeni kuJesu usenzele konke. Isihlobo ezithandekayo uJehova uluthando. Ungabala ibhuku okuthiwa nguPatriarchs and Prophets nxa liqala lithi lona uJehova uluthando. Usiyaphutsha okuthiwa nguGreat Controversy ilast statement yakhe uthi uJehova uluthando. Isihlobo ezithandekayo loba watshelwa kuyini ngubani uJehova uluthando. Loba ungazihlukumezeke njani ufelwe njani uJehova uluthando uyasithanda. Lalabo abazakulahlwa mfundisi Ncube balahlwa ngothando ngoba ukubasa ezulwini yikubasa esihogweni bayakuthwala nzima besezulwini ngumusa luthando lukaJehova. Siyabonga sihlobo ezithandekayo siphetha ikoda yona le besifunda ngempikiswano enkulu siphakathi kwempi singalali maKristu asivukeni siphaphame sifunde sibale izinsuku sazi impi esikiyo. Umlimo lomusa angana ngasibusisa sihlangana kuvike lizayo sifunda ngokwekoda entsha. Umlimo lomusa abelathi sakucela umfundisi uNcube asivalele ngomthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini silentokozo emangalisayo ukufunda ukuba impikazi iyafika emaphethelweni. Ngalokho Nkosi sifisa ukuhlala sisehlangathini lwakho sinqobe sihlale nginaphakade lawe. Awu Nkosi phangisisa lolo suku. Igama lakho lidunyiswe namhlanje kuzobe phakade ngoJesu yakhuleka. Amen. Amen.